I posljednji ljudi, moje međurke, danas ćemo igrati Mount & Blade Bannerlord. Kao što vidite, danas pravimo svog lika, ajde napravimo nekog slovenskog čoveka, na primjer evo dugačku kosu, da ovako nekakvu, dugačku kosu i neku bradu u burazeru da bude ona stara. Ma ajde nekako ovakvu bradu, kao što Slovenci imaju evo ovako neku bradu. Pa da, tako neko. Ne bradu, nego brkove. Evo ovako neke brkove. Onda sada stavit ćemo puno u ovo. Ajde ovo. Ajde ovo. To. Ovo. I ovo. Nazvat ćemo se Mihajlo, zato što moje ime je Mihajlo, tako je. Evo ga Mihajlo, bla bla bla. Sada, jer imam ja mislim neki tutorial. To sam vidio da vidim samo da li ima. Šteta ima, znači mene mrzi sada da radim ovaj tutorial, zašto ipak znam igricu, igrao sam je možda jedan put, dva put pre toga. Leave. Sada, ajde da se nazovemo Nemanjić. Nemanjići. Porodica Nemanjića. Onda ova zastava, crveno ovo i belo. Srpska zemlja, jer zašto ne. Sad idemo ovo, imamo ovdje neke questove, bla bla bla, nije bitno. Onda sad da rekrutamo, ajde sad ćemo da rekrutamo. Idemo kao vamo. Idemo brzo. Da rekrutamo još neki, da vidimo da li ima neki, arena nema. Znači idemo trade, idemo da, pa da, mislim mogu, ali evo prodat ću koplje, simple javelin. Ovo može da se baca. Ajde ostavit ću ovo i težimo ovoliko. Ajde sada da kupimo samo još malo neke hrane, jer ipak umreći nam od gladi. 11 košta grain, to je skupo. Ajde uzmemo, ne mogamo nikoga. Idemo sada negdje da je jeftino, mislim da je ovdje jeftino. Sad ćemo da vidimo. Ovo nam neki, ima neki zadatak za nas. Ajde prvo da kupimo ove. Ajde ipak. Ali skupo je ovo. Bolje neću. Ajde uzet ću taj luk. Mihajl. Any other way. Ajde sad ovako. Taman možemo da idemo, da budemo jaki ljudi. Evo je Rageova. Nju trebam. Sad ovo je nešto, neki naš quest. Sad idemo dalje. Evo ga. I onda ima, da li ima neka hrana da se uzme. 23! Brate mili, ovo skupo ko đavola, mamo im njihovu, skupo, ovo skupo. Skupo je ovo burazeru, ne mogu da kažem da nije, ali ipak je skupo. Evo ovdje možemo, ali neće, idemo ovdje da kupimo hranu. Ajde daj mi hranu, hrana, evo je hrana. A daj hrane majki ti, ako nemaš to bre 4, evo malo da se najedemo, uzmemo ovoliko. Okej, idemo sada u arenu da napravimo jedan turnir. Sada ću vam pokažem kako ovi turniri rade.
Evo su ovi banditi, vidite ih kakvi su ovo bre ružni bre ovi banditi, glupani jedni. Ajde sad idemo ovako. Šteta, izgubili smo. Evo neko je pobedio ovdje. Idemo dalje. Okej. Dobijemo neke pare. Da su luteri, to da znam. Čekaj prvo da vidimo. Tok. Evo, sad idemo da, sada smo uradili ovaj quest. Uradili smo ovaj mini quest. Ima i ovdje quest. Da imamo što ovaj hoće. In and out. Što ovaj hoće majmuna. Bla bla bla. Ma ne može. Neće bre ovo da radim jer mi će nešto da me zezne. Mislim da će nešto da me ovaj majmun zezne. Imam... Kako ovaj morat će da me zezne, mislim to je tako. Neću da uzimam, nego ću sam da pravim svoju armiju. 12. Koliko nas ima? 1 cavalry i 10 ovih. Da li da radim to? Ajde gledamo malo, da gledamo gdje će da ide. Ajde uzmemo još 2 trupa, još više trupa da bude, evo, da bude jednako. Da budem siguran da ne bude to bilo, ajde idemo do njih. Idemo, juri ga bre, pa ubi ga! Tako je bre, moram sad ćemo da ga ubijemo. Ubit ćemo ih tako dobro da ćemo... Okej, znači, oni su tamo. Gledajte sad ovo, braćo. Sad ima ove koplja koje možemo da bacamo, vidite. Imaju neki koji gađaju kamenjem, a? Gađat ćete kamenjem, a? Ma nećete bre da gađate kamenjem. Ubit ću ja vas. Malo sam loš, znate. Sačekaj, idem ja sa njima. Da zajedno, kako se kaže, zajedno smo jači. Sačekaj. Sada, kreni! Kreni, napadaj. Ubijaj. Jedno smo izgubili, jedno. Bežite bre tamo. Tako je bre. Samo jedan nam je ranjen, to ne veze. Sad imamo, opa, jedan prisoner, okej. I ovoliko, GG. Sada kad smo ubili ove, idemo koliko imamo stvari, sad ćemo vidimo.
Sad ćemo da vidimo koliko imamo stvari. Trebamo ovo da prodamo ovo jedno. Našim drugarićima. Ajde, požuri burazeru, ajde! Bravo. Sada idemo u Tavern District da prodamo ovog zatvorenika. Prodat ću ovo. Ok, ovo ću da zadržim. A sve ovo ostalo, ajde samo čekaj da uzem neku kapicu, da budem najjači. Ovo prodaj. I da kupim neki štit. Štit. Sad čujemo kako izgleda ovaj štit. Ok. Vidimo kako izgleda. Ajde, ovako ću da kupim jedan štit i to ću da uzem, taj štit ću da stavim sebi, naravno. Tako da idemo sada malo da se borimo. Burazari, čekaj prvo da imamo koji imamo. Idemo sada da nađemo neke bandite da ih bijemo. Dođite, banditosi. 2 u 1. Ovo mi se nikad nije desilo. Idem malo da se vozam. Idemo na ove lutere. Idemo da ih napadnemo, idemo sada rush. Rush. Idemo da rašamo do smrti. Ako oni rašaju, idemo i mi da rašamo. Rush! Ubijaj bre, ubijaj, tako je bre. Ne možete bre ništa. Ubili ste mi jednog, mamu. Dobro, taman. Okej, sad ovo. Evo ovako. Ovo uzimamo. Tako da idemo. Malo smo teški. Okej. Sada idemo da prodamo ovog prizonera i ovo sve prodajemo. Ajde, napadaj, nađi nekog.
Tako da evo ljudi, našli smo još jednog, ajde sad idemo da ga prebijemo. Idemo znači ovako, ajde da testiramo. Znači ovako, ovi, ispred, uz, line. Pucaj, pucaj, bravo, bravo, ajde, bravo moji drugarići, bravo. Infantry! Attack! Napad! Ajde sad svi napadajte. Vidite kako smo ih brzo ubili, a? GG. Evo ga, još prizonera, neću još ove da upgrade, malo moraju da sačekaju, ipak moraju da malo budu strpljivi. Idemo sada mi do... gdje idemo? Evo ljudi, sad se bijemo sa 15 ljudi. Uf, ovo će biti opasno. Znači sad trebamo ovako. Troops! Follow me! Znači ovako, sad trebam da isplaniram dobro. Dobro trebam da isplaniram. Znači ovako, arčeri. Move! Forward! Forward! Loose formation! Treba da budu loose formation. A infantry Footmen! Forward! Move! Forward! Move! Forward! Move! i shield wall. On my flank! Ne. Infantry. Move! 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 Infantry treba da bude... Shields up! Movement! Forward! Move! Forward! Forward! Ne sada, infantry. Infantry! Form a line! Footmen! Move! 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 After me! Ne. Infantry. Infant move! Forward! Form a wall! Ajde, idi. Pomoć infantrije. Infantry! Everyone! Evo ga, pobjeda! Ubili ste jednog ovog mamu vašu nebesku. Ajde ubijemo i ovog. Evo ga. Znači, pobjeda burazeri. Ubili su nam jednog. Ajde samo da speedrunujemo ovo što je ovaj pobegao, ovaj mali. Send troops. GG. Pobedio, ništa nisam ni radio. Barem sam dobio nešto malo, ovo, dobio sam ovo.
Evo ga, sad idemo u turnir. Idemo u Burazeri turnir. Join. Come on! For glory! Evo da uzmemo ovaj štit. Evo ga, idemo sad da uzmemo i... Gde je ovaj Burazer sa lukom, daj mi luk. Evo ga pobjeda. Yeah! Yeah! Ah! Pomoć Burazeri. Pa pomozite mi, majmune. Pa pomozi mi, majmune. Bravo! Ubi ga, ubi. Bravo bre, ubi ga bre. Tako je bre, ubi ga bre. Idemo sad i njega. Dođi vamo, dođi vamo, dođi vamo. Evo ga pobjeda. Idemo sada ovo. Ne. Idemo sad da ga ubijemo njega. Idemo ubijemo ga, idemo bre da ga ubijemo bre, idemo bre, pobjeda bre. Idemo sad da se betujemo. Ajde, $58. E sada. Idemo da se ubijemo. Ubi ga bre, ubi ga! Ubi ga bre. Ubi ga bre, ubi ga! Ubi ga bre, mamu mu. Njegovu. Njemogovu. Bamu to bre! Pobjeda Burazeri! Pobjeda! Dobili smo nešto što me boli briga šta je, tako da ćemo to da prodamo. Tako da ljudi, ako vam se svidio ovaj klip, obavezno ostavite like, šerujte, subscribeujte se, šerujte, ono, like, share, subscribe, lagana priča, vidimo se u sljedećem klipu, pozdrav!